алейкум, урметли сәрджелеріміз, эфирде хаберлер вақыты. Бұл күнін әсас әдеселерін ақында біздің ұқберлеріміз тариф әте бүгін программымызда. Ялта мемориятының сабық елбасшысы Андрей Ростенко Москвада яқаланды. Дмитрий Полонский Қырым Жұмхурият Назарлар Шурасының рейс муавины вазифесіне тайын етілді. Бүгін Ялтаны Алманиядан келген веккілер зерет еттілер. Ярмадамызда культ иншаатларының сайысы арта. Рамазан айы кетішатында насыл ишлер бечіріле. Бұл ведегер мәліматлар ақта біздің яйнымызда сейір әтіңіз. Москваның Басман махкемесі Ялта мемориятының сабық елбасшысы Андрей Ростенконы апске алды. Бұл ақта құтлеви мәлімат васталары язалар ве ұқу қорчалайжы органлардаки мен бағаларға сысланалар. Ростенко яқаланғаны ақта аноним шекілде месажылар түнеуін ақшам пейда олдылар. Кемер мен бағалар айтқанларына көре Ростенко ава лиманда яқаланды. Экс-мэр Евге Қырымға қайта еділер дейлер. Қырымда елбасшысы Сергей Аксенов өз Facebook сәйфесінде бұл яқалавыны Қырым Жұмхурияты акимет органларына низбетен провокация деп адлады. Оның айтқанына көре бұл ішінің мәлзімелерінде Қырым Жұмхуриятыне зарар кетіруф дәлі бар, бұл іч олмаған шей деп яза Аксенов. Хатырлатамыз, Ростенко 2014 сененің ноябрь айындан берлі Ялта мемориятының елбасшысы вазифесіні бежерген еді. 2017 сененің июль айында Қырым елбасшысы Сергей Аксеновның авалясы бойынша іштен ось істігілі бошамаға істеген нақты ариза язды. Санкциялардан қорқмаймыз. Бүгін Ялтаны Алманиядан келген веккілер зәрет еттілер. Курорт шәрден мұсафірлер ерлі сакинлерінен көріштілер ве олар үшін бұйық Ялтада экскурсия кечірілді. София Шукурова мұсафірлерінен қонышты ве оларының планлары ақта пайлашмаға азыр. Wonderful. It's really wonderful. For me, it's a little bit too hot. Курорт Ялта шәйрі немсе мұсаферлерні Товған, Баден-Баден шәйрі кібі аретлендіре. Ялы бойындаки кезінті чоққа бара. Бұндан ғайры ерлі сәкенлерлі субет кечі. Бурусиялы Қырым ақында білмек үшін ән гүзел усул. Мы приехали тренироваться, спортсменки. Занимаемся биатлоном. Мы приехали из Германии, мы представляем группу мира. И наша цель – это дружба между Россией и Германией. У нас тоже есть молодежь, и мы хотим наладить эти молодежные контакты и, возможно, вместе тренироваться уже молодежь Германии с молодежью из России. Интересная идея, и думаю, так да, больше будут результаты расти в гору, нежели мы будем тренироваться только с нашими российскими спортсменами, а будем какой-то опыт получать от других спортсменов и будем делиться с друг другом опытом. Мне кажется, это будет очень интересно. Немсе етінің тәркібінде әдлейджілер, медениет векілдері, алимлер, мойдислер, екімлер ве аттыне фахаджылар бар. Олар Қырымға илк сефер келмелер. Бұл сефер бүтін Алманиядан 12 инсан келді. Оларның мақсады Алман-Русия мұнасебетлеріні әйлештірмектір. Нам бы хотелось, чтобы немецкие туристы приезжали сюда на территорию Крыма, проводили здесь свое время, потому что здесь очень красивая природа, здесь благоприятный климат. Все для этого создано. И сейчас это только развивается. По приезду в аэропорт я увидел, что его построили новый, что строятся дороги. То есть здесь идет полноценное строительство, и мы этому очень рады и желаем, чтобы это только развивалось. И, конечно же, со своей стороны будем направлять нашу работу на то, чтобы все-таки постараться переубедить наших политиков, чтобы они все-таки вели более добрую позицию по отношению к России. Ялта реберлерінен көрішкенде ез тариф еттіке олар ось Авропа күтлеви мәлімат васталарына инанмайлар. Украина тарафындан санкциялар оларны қорқузмай. Алманияға қайтқан сон олар Қырым Русия қысмы олғаныны тариф етмеге азырлар. Хочется отметить, что крымчане невероятно гостеприимные, сердечные люди, и Крым без сомнения принадлежит России. Алманиядан келген әйет Қырымда майысының 27-сіне қадар болуначақ. Бұл вақыт демаманда олар ярымаданын али оқу юртларыны, артек балалагеріні ве Қарамани Ахяр шеріні зиярет етмеге планлаштыралар. София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін.
Қырым яқын вақытта адаға чевірілежек. Украинада құру Юруф каналы құружилығы лейхасының ішленілмесі башланды. Гидротехник иншаат қара ве азақ денізлері арасында тижари құру Юруф үшін кереклі. Канал фарваторының умуми ұзынлығы тахменен 120 километр. Олардан 20-сы перекоп боғазындан топрақ ішлеріні тәшкіл етежек. Енді бұл географик жетен ярмаданы Украинадан айрылажақ, нетижеде шарқ ве женюби ғарп арасында деніз нақлие ақымлар да еңгілешежек. Емде Украина реберлігі каналы Мудафа иншаат кібі құланмаға істей. Құружилық тап 2015 сене музыкере әтілі еді, ама шымды Қырым көпірі açылған соң Украина үшін пек актуаль олды. Қырым Жұмхурет Девлет Шурасы Дмитрий Полонскийны Қырым Жұмхурет Назырлер Шурасының рейс муавины вазифесіне тайын етілуіні таздықладылар. Бұл қарарнен мен бұслар оны ішкі сәсет малюмат ве бақ назыры вазифесінден бошаттылар. Парламентке бөле қарар Қырым Жұмхурет башындан Сергей Аксеновдан келді. Енді Дмитрий Полонский вице-премьер оларақ Девлет Милетлер Ара комитетіні вешкі сәсет малюмат ве бақ назырлігінде кураторлық япаджақ. Ішкі сәсет малюмат ве бақ назыры еріне Дмитрий Полонский ось иждешіні тефсиетіжек, ама оның адыны Полонский білдірмеді. Крым в международном контексте. Ахмеджитве Оттава шерлер арасында бөле серлевайле видеокупюр вастасыле матбуат конференция олып кечті. Ахмеджетні Қырымның Али оқуф юртларының профессорлар ве Таврия малюмат аналитик меркезін векілері тақдим еттілер. Канада тарафындан исе Оттава университетінің сәсет буюнжа профессоры Пол Робинсон иштирак етті. Канадалы Алим Қырымда, Канада ақында ади қырымлылар ве экспертлер не білген меракландырды, бұндан да ғары санкцияларнен баяғы сәсет музыкер етілді. Ве әлбетте 2014 сененің март айында олып кешкен вақияларны ве олар Русия-Канада мунасибетлеріне насыл тесір еткені музыкер етілер. И отношения между Канадой и Россией особенные. Можно сказать, что Канада одна из самых враждебных стран в Западе к России. И я не вижу у нас никакой политической воли к улучшению наших отношений. Это жаль, но это так. Вопросы государственной политики должны балансироваться усилиями общественности, усилиями научных, культурных кругов. Но я приведу такой пример, что несмотря на все сложности во взаимоотношениях между нашими странами, в Крымском федеральном университете учатся 3 студента из Канады. Это немного по сравнению с теми 3000 иностранцев, которые у нас учатся, но тем не менее это тот реальный шаг, который дает некоторые основания для взаимного повышенного внимания. Сергей Аксенов Крым-газ-сети идаресіне ортада тұрған посредниклерні алып ташламаға тефсиеті. Кеченлері Ахмеджите Крым елбашчысы Муайсесінің коллективі еле құрышты. Аксенов қайтатты ке Муайсесінің инкишафына кедер еткен меселлерні белгілеме керек, объектіні приватизация етмек ақташымдылық планлар жоқ, деп қошты Жұмхурет башы. Предприятие монополист, то есть никаких планов там в данном случае приватизации этого предприятия нет, то есть и не было. То есть предприятие государственное, то есть и останется государственным. Но только в том случае, если я буду понимать, что мы сможем с вами эффективно управлять, то есть обеспечивать все потребности населения в природном газе. Bundan gayrı Сергей Аксеновның фикрине көре Муайсесінің калемлярını артырмақ керек. За счет населения мы делать ничего сегодня не собираемся. То есть вот как было, пока все так и остается. Не будет поднятия цен сейчас на газ там, и так далее, на услуги. Но мы тогда примем решение у себя, то, что мы из бюджета вам дополнительно будем вас там поддерживать, то есть в каком-то объеме для того, чтобы вы смогли эффективно работать. Taşıyıcılar bilet fiyatlарыны артырмаға рижа етелер. Бұл яқарлық фиятларыны пағалашқаны олғанымен бағылан. Бір қач күн девамында яқарлық фияты 3 рублеге көтерілді. Экспертлер фиятлар ақта не түшінелер, тafsilatlar bizim levhamızda. Соңки бір қач күн içinde яқырлық фиятлары бірден артып башлады. Экспертлерінің тахминлеріне көре Қырым көпірінің демір yol қысмы açılмағанчы вазиет дынышмейджек.
Якарлык фиятлары артканындан гайры Кырымда ташыйчылар билетлер фиятларыны арттырмага рижа этелер. Шымды Кырым наклия назирлигинин мутахассислары ярымада боюнча ташу фиятларыны талил этелер. Bundan son карар алынacak. Кытадагы фиятларга көре Кырым фиятлары баягы фарк эте. Мисал үчүн, Комшу Краснодар вилаятында айдавчы 95-нчи бензиннин 1 литрасы үчүн 44 рублей төлей. Я как-то даже не обращала внимания. Если честно, я приехала, заправилась там на определенную сумму и уехала. Очень дорого. Ну, посмотрите, дизель стоит дороже, чем 95-й, когда такое было. Очень плохо, очень плохо. Как все дорожает, что делать бедному крестьянину? Не знаю, честно говоря, не обратила внимания. Кырым көпірінің демір yol кысмы ачылуы логистик масрафлар эксилтежек. Бу якарлык кетирилүүнү веснура фиятлар түшмесине тесир этежек. Бу акта Кырым Жумхурияты якарлык ve энергетика назиры Вадим Белик хабар этти. Кырымлылар демир yol keçитini беклеген вакытта Русиянын федераль монополияга каршы хизмети Кырым ширкетлерине каршы жинайы иш ачты. Бу акта идаренин матбуат хизмети хабар этти. ФАС идаресі белгилегенине көре Ермай максулатлары якыт коюу станцияларга барып еткенче ширкетлер арасында bir kaç kere satıla. Kimir yakıt koyu станцияларда fiyatlar tap 3 rublege arttı. Misal için Ahmetjıtı'nın merkezinde 95-nji benzinin fiyatı 47 rublege yakın. Endi maşına bakını doldurmak için bayağı para gerek. Асан Абибулаев, Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет üçün. Кырым Жумхурия Девлет Шурасы эвакуатор шиклері үшін пара жезасыны таздықлады. Тертіпні бозған машиналар мақсус дурақларға авуштырылacak. Оларның тутулуы ве қайтарылуы үшін адамлар 5 бинден 10 бингеже, юридик шахыс ise 10 бинден 20 бингеже пара жезасы удайжек. Бозувлар текраланса, пара жезасы экі кере артырacak. Ахмежит прокуратурасы эвакуатор шиклер қанун бозғанларақта білдірді. Меселе 2018 сененің башында прокуратураға гражданлардан 6 мұражат келді. Эвакуаторларыны тақдим еткен тешкілятлар қабул ве қайтарув актларыны доғыру тізмелер, кемерде машиналар қайтарылуы бойынша толу малюмат берілмей. Ахмежетте Құтлеви yol наклея қазасы юзберді. Бірден 4 машина чатышты. Қаза Севастопольска соқағында Западна автостанциясы районында шерден шыққан ерде юзберді. Нива ве Жигули машиналары бір-біріне қаршы чатыштылар. Бұндан ғарыда 2 машина зарар көрді. Олар эпосы yolda атырылды ве нәтижеде бұйық тықынты пайда болды. Я на белый 4-й ехал со стороны Севастополя, а зеленый свет светофора. В Опеле выезжал с этой стороны и столкновение, а дальше я не помню. Бу ерде тиби хадимлер чалыштылар, шымдылык зарар көргенлер ақта ресми малюмат yok. ДПС хадимлері Қазақта тефсір бермеге истемеділер. Вы же видите, сколько народу. Если можно, пару слов. Просто люди тоже ждать не будут, надо же машину убирать. Ага. Ну что случилось? Оно чем-то отличается, обычное? Без комментариев. Хушве айван асыравчылық мақсулатының кефияты бойынша не зарет Ахмежите конференция ұлып кешті, анда кефиятны ярамай олған мақсулатлар құлануға қында лав юрсетілді. С 1 июля Государственная ветеринарная служба начинает работать еще в больших объемах, чем сегодня мы работаем, обращая внимание, акцентируя свою работу на сопровождении данной категории товаров электронными ветеринарными сопроводительными документами. Пользуясь этой площадкой, призываю всех хозяйствующих субъектов, чья деятельность связана с оборотом продукции животноводства, в том числе готовой молочной продукции, растительного масла, как можно скорее зарегистрироваться в ГИС «Меркурий» и начать работать в этой системе. Ел-елдан ярмадамызда культ иншаатларының сайысы арта. Қырымда мұсылманларының урф әдетлері ғайрыдан тікленіле. Ескі жемелер, тамиратіле, янлары се құрула. Мұқадес Рамазан айына бақмадан чоқысы объектлерде ішлер тоқтатылмай. Бұнен берабер ураза тұтқанлар күн батқанже ашамайлар ве ичмейлер.
Бу инсанлар биналарнын ве кораларнын темелени куралар. Оларны апал-үпшиклер деп адлайлар. Бина не кадар чок турачагы тамам оларнын баглы. Исмаил Апти апал-үпшиклеринин бригадири о Туркияден келди. Ярым адамыздын эң мыкязлы объектлеринде чалыша. Бу Кырымдын келечек жума жемиси. 30 дереже сыжакка ве агыр бедени ишке бакмадан Исмаил ве onun çoğusu meslektaşları orazda tutalar. Ondan dolayı biraz yavaş çalışıyoruz ama herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Her sene oruç roza tuttuğumuz için pek sıkıntı olmuyor, problem yok Allah'a şükür. Devam ediyoruz. Hem namazlarımızı burada kılıyoruz hem burada yaşayan Müslümanlar için Rusya gibi bir ülkede şu anda böyle bir mescidin olması daha çok güzel. Ve Ramazan'da buranın yapılması ve seneye inşallah Ramazan ayında buranın açılması her şeyden daha güzel olacak. Yapan ve yaptıran müftü beye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cuma cemini ve ona ait olgan binalarını çeşit memleketlerden kelgen insanlar kuralar. Onların ekseriyeti Müslümanlar. Bu Türkiye, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan sakinleri. Bunda İslam dininin kanunlarını kütmek için bütün şarayetler yaratılgan. Namaz için oda, abdesthane, molla da var. Утром за 5 часов намаз не читаю, устали. Остальные всех до 11 часов мечеть, тарави, namaz, хуфтан, все читаю. Аллах шükür. Cemi binası Memuri Korpus Musafirler Evi. Bu episi gelecek Cuma cemi. Kult inşaatının kuruculuğunu Kırım Müslümanları yıllarca beklediler. Bu obyeklerde kuruculuk işler grafikten ogde geçe. Ukrayna devrinde hiç de böyle olmadı. Cuma cemi tamam rehabilitasyada Emir İmzalanov'un 5 yılına açılacak. En kıyın iş bu kubbe ve minarelerinin yapılığı ve tıklenmesi. Çünkü her minarenin yüksekliği 50 metrini teşkil eti. Umumen olar 4 tane. Esas kubbenin yüksekliği ise 28 metr. İyunun sonuna kadar onun yerleştirilmesi planlaştırıla. По 10 этажей на каждом минарете. На сегодняшний день выполнено, значит, на минарете вот на дальнем, видите, маленькие там окошки, вот это уже 10 этаж, то есть один минарет закончен, осталась конусная часть и потом смонтировать алеймы. Эти 3 минарета остались залить 10 этажи, сейчас идет монтаж опалубки и армирование. Ramazan ayı bu alem eğiliklerden rete tüv devirden gayrı hayriye işler için gelişikli vakıttır. Ezan okulganını eşitip cemege birinciden balalar çapalar. Mında nihayet audio sistema peyda oldu. Endi ezan sesi yangıray. İnsanlar namazga davet etilgeni etrafta eşitile. Bu cami Karasuvbazar rayonu Barın koyunda yerleşe. Onun yaşı 300'ge yakın. Geçenleri mında içki tamir işler yekünlendi. Buna Jurchi rayonunun sakini isse koştu. И мне сон приходит, что ты должен построить минарет Сарыбаша. Bu düşten sonra Sarıbaş köyündeki camini tamir etti. Son ise hayriye işlerini devam etti. Barın köyündeki cami hakkında O Millet adlı telekanalından haberdar oldu. İşler 2 ayga sürdü. Ramazan ayının başına yetiştirmeye aşıktılar. Пол забетонировал полностью. Обшил пол, заштукатурил эту сторону стены, полностью шубы покрыл, покрасил, поставил все лампады, поставил дувалар, поставил этот михраб, поставил мембер и заштукатурил полностью наружку и покрасил СТ-16. Реставрацияda bütün pervasız olmayan insanlar iştirak ettiler. Esas işseni Barın koyunun sakinleri koştular. Abdesthane yapılacak, az bar doğrulanacak, navesler kurmak gerek, iftar geçirmeye vakitler. İftar geçirmeye çıta kapalgan bir yerimiz yok. Onu da yapacağımız inşallahurrahman. Yapılacak işler bu. Mukaddes Kur'an'da yazıla ki yaxşılık yap, Allah iyilik yapanlarını seve. Öz hayriye işleriniz için etraftaki insanlardan mükafat beklemeniz. En güzel mükafat bu Allah Teala'nın memnuniyetidir. Ayşe Şulakova, Ervin Miraliyev, Millet için. Keriç futbolunun veteranı futbol meydanı tamirlep başladı. Onun sözlerince meydan bir şeyge yaramağan alda buluna her şey bozuldu. Balalar endi futbol oynamaylar, kompüterler ögünde oturalar. Олег Жак öz dostu ile bu meydanı tamirlemege karar aldılar. Bunun maksadı balalarga fayda getirmek. Ребята должны здесь играть зональное соревнование дворовых команд. Для этого мы пытаемся как-то вот с Алексеем сделать, чтобы здесь был порядок, чтобы мяч не вылетал на тренажеры, где играют дети.
Ну и чтобы футболистам было уютно, повесим сетки на ворота, пытаемся отремонтировать все, насколько у нас хватит материала, чтобы дети за мячом не бегали, чтобы мяч не выскакивал. Вот здесь, пожалуйста, внизу, например. Bizim yayınımız sonuna yetti. Yayınımızdan son ise canlı efirinde Miraba Ramazan leyhasının çıkışını seyretmeye kulüp etemiz. Evlenizge daima iyi haberler kelsin, bizle olunuz.